od svake prodate audio knjige donirati 1 dinar za organizaciju po našem izboru. Ćao, ja sam Nenad Đoški i ja sam direktor Knjiga priča. Prvo bih hteo da se zahvalim svim našim korisnicima, izdavačima, autorima, gradskim bibliotekama i naučno-tehnološkim parkovima kao našim partnerima. Bez vas ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Mi smo nastali kao jedna studentska ideja pre 5 godina, a danas smo startup kompanija koja broji preko 25.000 registrovanih korisnika. I na kraju dana ništa ne bi ovo bilo moguće bez vas. I na ovom celom putu su nam iz raznih nekih razloga određeni ljudi, kompanije, organizacije pomagali i bili tu uz nas da nas podrže i verovali u nas. Mi smo odlučili da od 2026. na neki naš način vratimo zajednici, tako što ćemo od svake prodate audio knjige donirati 1 dinar za organizaciju po našem izboru, što znači da ćemo na kraju svake godine objaviti iznos koji ćemo donirati organizaciji i objaviti organizaciju kojoj će taj iznos ići. Isto tako pozivamo i druge kompanije i izdavače, autore, kogod želi da nas podrži u ovoj akciji i da isto tako mečuje naš iznos na kraju godine i da se taj iznos isto donira organizaciji koju mi izaberemo. Tako da, hvala puno svima, radujemo se 2026. godini i hvala vam puno na podršci i što ste verovali u Knjiga priča.